Nami mashikuna yupaychanchi paktalla katinakushkamanta kutincha kay uyachi man hasta ungari ñakibri mushkamanta yupaychapanchi Patricio Mashi ali chiguta charipay ali shamushka kapay yupaychanchi kumbakushkamanta. Y buenas tardes, Mashi Humbertico, Cañucanche Radio y Luman Huyaconatapas, buenas tardes, Nishpa Mishamo Panche, Nachoña, Cangunapa, Huasiconapi Mingachiva y Nishpa Nacho. Kunangaña, Rey Magrinchi, Kai Umana Naimanda Nacho. Sumak pachamikan shinakashpaka wakimbika kay nanayka tianjami wasi ukupika nachu wakimbika rupaymanta wakimbika imatiyapata llaki yahuymantayman imamantapash kan shinaka riqsishpa katigripanchik kay uma nanaytaka imamantata charinchik shinapash imashata hambirita ushanchik nachu shinakashpaka Patricio Mashi katipashun. Kunangaña Padragrinchi Nacho, Kai Ñucanchi Umana Naimanda Nacho. Kay umananay kunaka varios mashna la domanda mishamon nacho y recunchi nacho kay ñukanchi uku la domanda nacho ñukanchi aychamanda y ñukanchi ñakoten ña parte externo chi ñukanchi ñakoten ña kanchamanda pas nacho chayta ni recushu nacho kay ñukanchi recupika kay uku la domanda ka ñukanchi ka recunchimi kay presión gona nacho de repente soberana nacho presión arterial ninchi nacho chay presión gona también recona canchi nacho y más nada reconche chay presión daga show aparato guanmi medicina canchi nacho ñucanchi recongapa kay presión alichu umanacho ali pero kay presión hatarishka kashpaka umata nanaita yapata nanan nacho umakona pas nanan chay manda umakona koyur muyun nacho entonces chay pican ñukanchi kajaika también renakanchi kay centro de salud o médico paman recongapa maymandata kay nanay kakan pero kay nanay kay presión arterial ninchi nacho chay sobirishka kashpaka utiallami shuk antihipertensivo nishka hambikunata karanakanchik imapa kay presión yapata sobirishka kapika bajangapa si chaytana bajakpika kay angokuna ñukanchik umapitian nachu uchilla angokuna nachu chay angokuna kay haykata kay presiónwan rikpi nachu chayka togyayta ushan entonces chay togyashpaka ñakutin ñakunmi shuk derrame cerebral ninchik nachu chay ñukanchik angokuna ña togyashpaka ña yawarmi ñukanchik imaninchik umapik ña regarishpa rin nacho chayka grave mi kan nacho chaymi importante rikunakanchik maymandata kay umananayka kan shuka kan presión manda ñanijuni nacho grave nacho kan chaymandaka na presión kapika ñukanchika rikunchik wakinpika nacho ñukanchika yapata koliranchi nacho fiñajunchik entonces chaymanda kay ña umananachishpa ña sentirin nacho pero chay shakakpika ñukanchika imata shinanakanchik primero ka sakinakanchik na kolerachu kolera hushpaka yapata kolera kashpaka ñukanchika chakilla o yuchuchaki purinakanchik shuk equilibrio ta kuchun kay ñukanchik sistema eléctrico kan nacho ñukanchik chay kolera kuna chay emociones kuna ñukanchik pachamamama richun nacho chaymanta ñakutin charinchik chay ñukanchik kay umananayka wakinpika ñakutin yawar natiyakpi imata ninchik chaypika anemia kashpa nacho chaypika nacho kay anemiapika umataka muspata nanachin nacho wakinpika ñakutin ña uma muyuywan entonces chaypika ña ñukanchik rikunchik yawar na ashka kashpa na normal kashpami chayka ñakutin ña umagutaka nanachita ushan chaypika ña ñukanchik rikunchik anemiamantapash kay uma nanayka kayta ushan nacho ña rikunchik presión mandak coleran mandak y chaymandaka ñakutin anemia mandapash nacho chaykuna tiyan. Somos pachamikan hasta wangari ñamashikuna uyashpa katinajushkamanta rikushpapash katinajupi yupaychapanchi para también ir resumiendo lo que estamos hablando con nuestro médico, nuestro Mashi Patricio Inlago, el mismo que está atendiendo en Jambihuasi, ¿no? Estamos hablando del dolor de cabeza, ¿no? A veces decimos, ¿por qué será? ¿Por qué solo me preocupé un ratito y ya estoy? O tal vez estaba en el sol, o quizás me enojé un poquito y pasó eso. Puede haber también
causas internas también como causas externas, ¿no? Una de esas también dijo que puede ser por la presión, ¿no? Que uno se tiene también y debemos controlarnos. El otro es, por si de pronto usted es enojoncito o enojoncita, se produce por el enojo, ¿no? Y el remedio para este dolor de cabeza, el remedio es caminar descalzo por la tierra, ¿no? Eso, entonces a tener muy en cuenta. Y el último que también nos dio a conocer, cuando no hay sangre, esto debido a la anemia, ¿no? Entonces tenemos que tener una buena alimentación y entonces nuestro dolor de cabeza también irá disminuyendo. Así es que gracias por estar con nosotros. Mashikuna shinami ñukanchika ña uyashpa riksishpa pashkatina hupanchi shinaka yaypi kapangichi ña kaykunawan yachakushpa katina hunkapam. Chaymandaka ñakutin ña rikunchi nachu ña 15 ña rikurkanchi nachu chaymandaka ñakutin umananaypash kayta ushan nachu chay jurukunamanta parásitos ninchi nachu ñukanchika nachu chay parásitos kuna tiyashpapash ñukanchik yawarta rin nachu angukunata katishpa shuk parásito nishka cercosis nishka nachu chayka imamantata hapin wakinbika nachu chay kuchi aychakunata wagra aychakunata na ali mikush na ali kusashka nachu solamente chawallata mikushka chaypimi chay cercosis ninchi chayka yaykuyta ushan entonces chaypika ñukanchika rikunchik nachu nanan nachu hambikunata ufianchik nima nayalin nachu chaypika ña imata shinanchik ña chaytaka ña shuk especialista nachu neurólogo nishkak médico neurólogo ña rikushpaka ña tomografiata rurayta ushan chaypimi ña kutin ña rikunchik kay jurukunapash umama rikta ushan entonces chaypi ña shuk cercosis ninchi chay juruguku tiashpaka chaytaka ñakutin shuk tratamiento especialista mishinanakan entonces chaypika primero ña rikunchi nachu desparasitación ashinanakanchi cada mínimo cada 6 quilla cada sokta quilla ninchi ñukanchi nachu naushashpaka ña cada wata ñakutin shinanakanchi nachu wakinpika chay jurukunaka ñukanchik yawarguta katishpa umama rikta ushan. Entonces, chaykuna tiakpika, chaypika ña especialista ña manejan nachu, wakinpik nachu uyashkanchi nachu, chay jurumi umapi rishka nishka nachu, chaytaka chay especialista kuna manejan. Chaymantaka ña kutin si yapata umananan nachu, naya chanchi nimamanta, wakinpika tomuskunapash tiyayta ushan. Entonces chayka ña shuk especialista pamakachanchi nachu ña rikuchun. Chaymi importantísimo ñukanchik umataka imaninchik cuidarina kanchik. Primero ka imaninchik ñukanchika na takachina chukanchik umakunapik chukanchik. Entonces chaypika nachu umakuna pungin ñukanchik cerebro ninchi ñukanchik ñutuju ninchi chaykuna pungirishpa rishpaka si grave nachu waktarishka kashpaka chaykunaka ña watakunapi yalikpika ña kutin ña chay enfermedades crónicas o graves kunama chayta ushanchi nachu entonces chaymi importantísimo ka ñukanchik umataka cuidarina kanchik si na umata cuidashpaka ñukanchik yuyaykunapa chingarin nachu umapika ña chay unguykuna chayashpaka chaymantaka ña kutin si na chay tomuskunana tiyakpi si chay jurukunana tiyakpi chayka uma yapata nanan shuk ladullata nachu chayka ña kutin ñukanchik risinchi migraña o jaquika nishka nachu chayka ña kutin imashta nanan chayka ña kutin intipin yapata kaypi ña kutin nanan nachu ñavikunapashta brillo llukshishna nachu chay ña kutin ñukanchika ña riqsinchi como migraña ninchi ñukanchik como jaquika ninchi chaytaka ña kutin imashnata hambinakanchik primero ka shuk terapia metian nachu terapia neural nishka entonces chaywan ña kutin hambinchi nachu chay terapia neural ka puntos de acupuntura pi churanchik o puntos de microsistema emocional ninchi ñukanchik umapimi charinchik puntos de energía ta nachu chaypimi chay hambiguta churanchik chaypi ña kutin kay jaquika nishka chay migraña nishka ka anchurita ushan chay nima natiyakpi nachu ni jurukuna tiyakpi ni tomoskuna tiyakpi ña ñukanchik yuyanchik kay jaquika nishka o migraña nishka nachu chaypaka ña terapia neuralta shinayta ushanchik.
Sumak pacha mashikuna shinaka ña uyanajupankichimi kay umananayka mana yanga yallichinalla kanchu nachu Ari. kaytaka hampirishpa yaypi kana kan wakinpika ari umananayllami kan ña armanpi yalin mana kashpaka samashpa puñupi yalin ari yalinkami nachu shinapash ña rikuchina kanchik kay especialista nachu shinaka mashikuna kaypipa shuk villachikuta uyachishpa katigripanchi chayhipago ña kuti rimarishpa ña katipanchi mashigukuna. En 106.7 FM, inicio del espacio publicitario. Ñati Gramopanchik, Villachik Pachawan Gallaripanchik. Que levante la mano quien quiera ser joven para siempre. Que levante la mano quien quiera regresar en el tiempo. Vuelve el aniversario número 24 de Radio Ilumán, el festival intercultural más grande del país. Te trae por primera vez a los pioneros de la música nacional, el Combo Tropical. Todo el sentimiento de los fabulosos del ritmo. Los dioses de la música nacional, los diablitos de Ambato. Los Pepe Richard. Marcho lejos de aquí, no quiero verte nunca más. Osvaldo Gualo. Despreciando mi cariño. El sentimiento de Mónica Alexandra. Si hubieras sabido que tú nunca me querías. Y para festejar a lo grande, desde el Perú, las canciones que marcaron tu historia. Tengo una ilusión, contigo quiero soñar. Con todos los éxitos, la voz oficial del grupo Sociedad. Eres tú, todo lo que he soñado. Miguel Guamaní y su grupo Cadencia. Tu perfume en mi amanecer. Cadencia. Ojos de fuego y boquita de caramelo. El poder de la cumbia sureña. Milton Guamaní y su grupo Cadencia. ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? Desde Juliaca, Perú, el concierto Cadencia. Me molesta tu presencia, no me hace falta. ¿A qué moviste? Este es el único festival donde reuniremos a los clásicos de la cumbia sureña y la música nacional en una sola noche. Además, música andina en vivo con Caruñán. Los amigos millonarios. Yuya. Festival de danzas, concurso de música andina y mucho más. ¡Feliz aniversario! Radio Ilumán. 24 años en el primer lugar. 24 años siendo la única radio quichua del norte del país. Sábado 12 de octubre, estadio de la parroquia San Juan de Ilumán. 12 horas. Juyayay Ilumán. Uyachiganta. Luces, pirotecnia, pantallas gigantes en un escenario a otro nivel. Entrada general $5. Patrocinador oficial Capital Entidad Financiera. Patrocinador de los grandes eventos. Con el auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito Achiñán, Lividental, Transportes Imbaburapas. Oye, chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? En Ilumán FM, fin del espacio publicitario. Villachik Pacha, Tucuriparca, Katipanchik, Mashikuna. Shinaka mashikuna kumbidarishka misakripanguicha esta ungriña. Ilumán uyachiganta watapactaypi esta ungriña takikunata uyashpa kirispa katina hungapa. Atish kumbidarishka sakripangi nachu shamupanguichi. Yupachani y si una tatkuilla ñukanchi uyakunata pues kumbagiche nacho kay ñukanchi aniversario pinacho. Somak pacha Kumbanchi. mashikuna. Ari, shinaka kaypika ña uma nanay wamba shkatigripanchi. Uma nanay hawa rimarishpa uma nanay wanishkani nachu. Ari, shinaka kaypi resiste katina humparkanchi.
Ari sumagya yachakushpa katinchi nachu wakimbika nina hurkanchi umananaypash ñakay cercosis ninchi nachu. Ari cercosis kayka hasta ungari aychaguta mana sumagya ali yanuchikpimi kay hurukunaka mana wañushpa umama rinni nachu shinakashpaka ña yaypi kanakanchi shinashta desparasitación daka sukta killata yalishpa ña rurana kanchi nachu wakinpiman qari ama manjarishpa kapankichichu kayka tumushpas kayta ushanmi nijurkanachu shinaka maymanta rikurina kapanchi puchu kaypika ña kay migraña wakin tawka mashikuna kunanpika ñawashkani kay migrañawami kani umananayo parajuni nipika ña hambi wasimaman kimiripankichilla mashiyukuna shinami kaypika ña rimarishpa katirpanchi shinaka kay pachapika Patricio Mashi imatata kay tiapangrachu kay síntomas nipanchik causantes chaypa rikushpaka mana kashpaka kay imashata hampirishpa alikarishpa ñakuti rita ushapanchi chay ña kay umananayka ashka importancia ta kunakanchi nachu wakinbika umananaywan kawsayta kawsanchi chayka nasinachu kanakanchi sino haykata mas kanakanchi ayuda médica tanachu rikunkapa imamantata nanahu nasinallachu kan sino si ña examen kunata shinanki nachu ña especialista kunata ña tapuchinki pero ña nimana tiyakpi ña kutin ña mas kanakanchi ña kutin alternativa kunata nachu kayka alternativa pika umananaypak na hakika nihun migraña nihun chaypaka ña kutin ña tiyan terapia ni oral nachu acupuntura ninchi chaykunaka ña kutin rikunchi ña parte energético ninchi nachu energía kuna yapata acumularishpapash mari kay umataka nanan nachu pero chay síntomas kuna nijurkani nachu na tiakpi nima chay presión kuna alikakpik nima na tiakpi nachu anemia kuna na tiakpik na tomos kuna tiakpi chayka ña mas kanakanchi shuk alternativa tanachu ña kutin ñukanchik rikunchi nachu migraña hakika nishkaka chaywanka kawsaytami kawsanchi ninchi nachu nasinachuka sino kay medicina alternativapika ña nijuni ña terapia neuralta rurakpika ña chayka anchurin chingarin nachu chaymantaka ña kutin ñukanchik ña kutin ña rikuchinchi imashna mikuna kanchik imata mikuna kanchik chaypashmi ashka importante kan nachu na shinallachu kan nachu ñukanchik ña nishkanchik imata mikunki imata nisha entonces importante chaykuna nachu si na ali mikushpaka na ali mikawsasha pero ali mikushpaka ali mikawsashu entonces chay principio ta ñukanchika apanakanchik nachu ñukanchik wasikunapi chaymantaka ña ñukanchik ña si nachu na nima na solamente colerashpalla nanan o wakinpika llakimanta nanan wakinpika nachu ña maypipash urmarirkani waktarirkani chaypika ñukanchika ña charinchik ñukanchik wawakunata chaypika charinchik nachu si yapata nanajun nachu yapata nanan ñukanchik umataka chayka verbinata hapishun verbinata riqsinkichik nachu chay verbinata hapishpaka kayka como migradorexina ninchik ñukanchik riqsinchik medicina occidentalpika ña shuk tabletago tiyan migradorexina nishka chay migrañapa entonces chay tami charin kay componente verbena nacho chaytaka ñukanchika hapishun verbinataka hapishpaka picashun como cebollagutashna mikunapi churankapa entonces chaytaka ishkay cucharata hapishun chaytaka litro yakupi timbochishun durante 5 minutos guta chay yakuguta ofiashun shuk tazago tutamanda chawpi punchay chishinacho chayka ñakutin nanayta anchuchinkapasha chaymantaka ñakutin charinchik mostaza nishka shuk yuraguta chaytapash ñakutin ufiayta ushanchik chayta llata ñukanchika ñakutin ñukanchik umagupi wataritapash ushanchik nachu chaymantaka ñakutin charinchik nachu si ñukanchik arteriakuna ñakutin ña ñukanchik rukuyakpi nachu ñukanchik arteriakunapash nachu anguakunapash ñakutin na elástico o imaninchika chay anguakunaka ñakutin na paskarin entonces chaypika ñakutin shuk hambigo tiyan shuk plantago ginkgo beloya nishkami tiyan
Entonces chay 5 beloa nishkataka o yoragucha mikan nacho, pero kaypi no sé si che wakin una ka rixin, wakin una na rixin. Entonces chay kañakoten chay 5 beloya kañakoten vasodilatación ashinan anguaconata ñakoten ña paskashpa rin. Entonces chay kaimapa circulación yawar purichu nacho. Importantísimo chay konata ufiaita ushanchi shinallata chaytaka cápsula tiakpika ñakoten chaytaka shuk tableta cada 6 horas. Si que yuragopik ñakoten ña tarishpaka ñakoten shinallata berbina gustashna hapishun pikashun ali como cebollata ninchinacho chayta ñakoten deposition litro yakogopi ishkay cucharada chayta ñakoten shinallata objection tutamanda chapipun chay chishinacho chay 5 veloya nacho chayka vasodilatación da shinangapa. Pero si ñukanchik rikunchik nacho ña irkiyana junchik nacho peso kuna bajarishka yura purina junchik nacho ni ánimo ta nacharinchi umata nanan chayka ñakutin ña ñukanchik rikunchik anemia ta chaypika chaysina kakpika ñakutin ñukanchik ña hapishun nacho alfalfata hapishun brotes llulluwakunata nacho fanga llulluwakunata chayta takashun rumigupi y chaymanta sumuguta rurashpa miel de abejawan ufiashun chayka ñakoten ña uma nanaytaka na anchuchingata haykata sino chayka ñakoten ña ñukanchik yawarta ña mirachishpa rinka y chaymanta ñakoten ña sarun programakunapi ña parlashkanchik nacho chaykunata preveningapak nacho chay umakuna nananan umakuna wakinpika nanan ñakoten vitaminakuna faltashpapas nacho chaypika ñukanchika yaku agua de marta hapishpa ufianakanchik chaypika imata charinka ñukanchik yaku lamas hatun kuchamanda yakuka chayka 118 vitaminas y minerales ta charin. Entonces chaytaka ñukanchika mikushun ñukanchik mikunakunapi o sinoka ñukanchik sal marinata randishun nacho chayta randishpaka shuk litro yakupi shuk cucharadagota churashun y chayta ufiayta ushanchik medio vaso tutamanda y medio vaso chishipi como preventivo nacho chayka allí sumakta causashun y chayka imata shinanka y ñukanchik agua de marca alcalinizar ñukanchik aychata ñukanchik mapakunata llukshin nacho. Entonces chaymi sinchiachina kanchik ka ñukanchik agua de marwan nacho yaku mama kuchamanda yakuta nacho. Entonces chaymi importantísimo wakin unaka na reximanda minin hala payka imata riman nacho ñukanchik rikunchik nacho chaluwakunak delfinkunaqa mashna watata kawsan 500, no sé, naja picare paikuna ka kausaytami kawsan nacho. Entonces lamas o hatun kuchaka na kanchun mapaka. Sino chay omiosis ninche nacho yapata koyorijo nacho chay intiwanga ñaka osmiosis nishka ña desinfectarin nacho. Entonces na kayka shinayacho kan sino investigación ga tichiagmi suk científico rinin quinton nishkami paimi investigar kanos paika alemán karkanacho paika solamente chay desnutrición humanana ikuna tiag pichekunata imata kun karka agua de marta nacho shina ñukanchik hamberito ushanchik nana ikunata anchuchita ushanchik chaywanga ña ñukanchik aycha alcalino kashpaka unwikunaka na hapingachu. Si agua de más ñukanchik ufiakpika ni parásitos, ni bacterias, ni hongos, ni virus kuna nayay kungachu. Entonces show cuerpo alcalino pika ali mi causashun, chay pika sumakta mi causashun. Arima shikuna shinaka ña hambika tiangmi nachu hambika tiangmi ñukanchillata miwakimika kaymana empeño tachurashpa ari ña hipama ashtawan nanaykuna hapish ashtawan ña kay unguykuna shinchiyakpi ña maymanta kullkitapish ña gastana tukunnachu wakinpika ña hawashakakpillata hambirispapash katinakapanchi shinakashpaka kamaripashunchi nachu kaypi riqsitishpa ña katinakupashkanchi tawka hambiukunata chaypipa rimarishpaka nachu rikushkanchi ñankunapi mana kashpaka ñukanchi kay patiugupiman viñan nachu kay verbena ari imata hapishpa shitanchi nachu shinaka kunanpika ña hipamanga chay hipaka imata shinanchi
pastillama kalpanch aspirina tarraninga parejoni o matanone unashjonen chaygaña kunanga ña yachanchimi masiyukuna kay berubenata hapishpa hasta ungariña kay pikana kanchi nachu pikana kanchi ishkay kucharaguta nachu sumakllaguta shinashpa miña shuk litro yakupi churashpa kaytaka picha uchilla pacha 5 minutos nipan chaygutalla timbuchishpa yakaytaka kimsa kutindami punllapi ufianakapanchi masiyukuna shinanka hambirishpa katipashunchi ari mana riqsimantaka shukmi kan mana munaymantaka ña chayka shuk pacha kanachu mashikuna shinaka imatapa chaypi yapa chikrijuparkanki patricio mashi chaymantaka ña ñukanchina ña rimashkanchina kay umananaymanta chaymantaka últimamente ka ñukanchika shinanakanchik conexionda conexionga piwan ñukanchik pachamamawan chayka importantísimo ñukanchik cuerpopika energía marikan gulpilla mar energía ñukanchinacho ropagota lluchinchinacho poliésterta churajushpanacho newakinpika nacho sinmichapi lluchinajuntinacho chaypika chisninacho corriente tianacho chaytami ñukanchik estudiashkanchinacho acupuntura nishkaka chaytami estudianacho ñukanchik micha imashnata purijo ñukanchik aychapinacho. Entonces, chayme importantísimo que hay ñukanchik conexión da shinanakanchik. Exceso de energía ninchinacho, chayka ñukanchik nacho pombo kunapi takarikpika tras hapin nacho corriente. Entonces, chaykunata yachanakanchik y chayka imashnata ñakoten chaykunata desconectarinchik. Yuchu chakilla ñukanchik pachamamaypi purishpa. Conexión, chaypas científicamente me aprobashka, nakanchu shinalla. Entonces, wakinpika ñukanchu rikushanchi ñukanchi taytakunata mamakunata nachu saron punchakunapi y zapatuanchu purinkarka na paykunaqa lluchuchakilla purinkarka entonces chayka paykunaqa conexión dame charinka ñukanchi pachamamawan ñakotin ñukanchika hawa pachawan piwanda conexión da ñukanchik umawan entonces chaypika imashna meditación oración o zizana kanchinacho chaymi la parte espiritual la parte del alma, la parte de sentimientos kunata ale charishpaka ale mi kausashun mashikuna. Sumak pacha mashikuna shinaka ña kaypi uyarishkaguta rimashkataka wasiukupi churapashunchik kayka mana kullkipa kanchu kaytaka ashta ungari ña kay hiwawkunata ufyaypipash na kaypika imasha nirin resultado contra kanaka panjo stangare hambirishpa ringa ari chayanagupika chayanga nachu mana kashpaka ña shuk hambikunapas tiapangami shinaka kay pachakunakama ñukanchipas kaypi rimarishpa katinajupashkanchi ari Osby Wambiango buenas tardes mashigos un saludito desde Antwerpen Bélgica, excelente programación, saludos. Ari, yupaychanchi, ñukanchi wambash paktacha katnehushkamanda, karo mashakta kunapipas ñukanchipa hambita, uyashpandi ña kayma tiramushpaka ña villachishpa, manakashpaka rurashpa katingapo yanajuna. Chinaka, Patricio Mashi, convidashpa katipashun esta ongari kay hambi wasiman kimirishpa katinajuchun. Yupaychani nachu tokuilla ñukanchik Facebook pe rikushkamanda yupaychani saludos kunata kachanchi nachu ñukanchik radio uyashka kunatapas yupaychanchi nachu tukuyshungumanda nachu ñukanchik kay centro médico hambi wasipi mikanchik nachu chaypika ñukanchik kacharinchik medicina general medicina naturopática medicina alternativa tayta yachak mama partera fisioterapista charinchipak tayta hakuk nacho chaykuna servicio kunata charinchik ñukanchik kanchimi kay ñukanchik de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde viernes taka ñakotenchawpi punchakamalla nacho chay ñukanchik centro médico hambi wasi kay Otavalo llaktapi calle Guayaquil y Colón 619 chaypi mikanchik tukuylla uyakuna nacho chayman shamuychilla nacho ima nanaykota charishpapash ñukanchik soluciona charishpaka kunchi nacho pero ña especialista kunata ña ministripka ñukanchillata ña orientanchi nacho mayman rinakan nacho mashikuna yupaychani mashi Humbertico Ari sumakpacha kaypi Jordan Males mashi tapujupan yupayta karawaynin yupayta villachipay Patricio Mashigu ñukanchik yupayka kanmi ñukanchik clínica 921-712 nacho chayman kay aychita ushankichi nacho ima tapuykuna tiakpipash
Ya mashikuna shinaka ña churagripanchu yaparkankichi, ari shinaka ña kuti shamu chillay chishipi, kutincha hambi hawa rimarispa katipa. Shinaka mashikuna yupay chapanchi nishpami anchuripanchi.